pen kendit ke jingle jong wei he sipai sun jong kari Israel. Hakaba dalade ulai simenta ban krwit airstrike ya ka Iran. La deb banjit ka Iran menta da weipat u supreme leader haka jaka jong Ali Khamenei. Bat pen kre sipai ringkel kari Israel hakaput bat ka Lebanon. Bat sedang ban krwit saka UAE ya ka Iran. Ka wei ka khobor ka bala pin kendit ya ki babun balang ka dei ka jingle jong wei he sipai sun jong kari Israel. Kata ya ka bala tip kerteng da Major General Tomar Bar. Hagaba haka jing sedang jong kane ka thama hagaba ka Amerika bar ki Israel. Da ka ba yasno ketilang ka Amerika bar ki Israel kla krwit da ka airstrike ki Iran haka mitsus jan ka tayo ka bala dep. Henry kat kumi khbor ki balami menta ka sngipat laong bana kaling jong kari Israel la lam khmat daw he sipai jong ka Air Force kata Major General Tomar Bar hakba daladehi ulahir semadan bandle ya kanikakam hakba bunsin ki he sipai kemhir shu semadan thma bane khun thma dalade kadba une he sipai Air Force jong kari Israel pat ulahir hidalade ban krwit airstrike ya ki Iran kata hakamit sisjan katayo kebaladep. Kad bagi kebor menta kasngi ublay pat kilakam bakari Iran kla depan jit thamai ya weipat u supreme leader haka jaka jong Ali Khamenei. Haka baka Iran menta kampat penbena satia ya kerteng namar ke jingting bayo ke Israel bat ke Amerika kin penkelon yabiang kumbalale ya Ali Khamenei. Namar ke Israel bar ke Amerika kila maham lupa balda uno simti haka jaka jong Ali Khamenei kum supreme leader jong ke Iran kin syak thong haka sipa jong ke Amerika bat kum juru ke Israel. Kat kum ki khubor jong ke Iran la ong ba wala kerteng hadu mentah kampat pau satia henry arngut ki badai ki balaban syajid kum tau supreme leader jong ke Iran. Wei bakhamakmat ula bandai kun jong Ali Khamenei kata Mujtaba Khamenei. Kad baka kerteng jong weipat kepala pau kadayu amat ala molhoda. Bat ki khobor kila kamru ba menta kasa satang haus secretary of the Assembly of Experts jong kari Iran ban pin bena ya kerteng ba menau bandai utau supreme leader jong kari Iran. Nang takat kum ki khobor la ongru bau he sipa jong kari Pakistan Army Chief katau Asim Munir. Ula pentikna haba keren Syekh Crown Prince Mohammed bin Salman jong kari Saudi Arabia. Haka bau Asim Munir ula ong balada ki Iran kedang yai petang ban hir thmai ka Saudi Arabia kumta menta sa ka Pakistan ru kan penpai kala ya ke Iran. Kumta day hangne bak thma kan nangpur na kaway kari siya kaway pat na kaway kajaka siya kaway pat kabang ngimla siya bantip ka ay kabandang ja hakinik sngi kabandangwa. Kumta ru ka ay kabandang ja nang na siya kmat to nga api kaway pat ki kubor kabandangwa. Bleshbo.